Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango wa CEDEAO bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Conakry muri Guinea uyu munsi kuwa gatanu. Bagiye gusuzuma uko ibintu byifashe nka zimwe mu ntumwa z'abadiplomate b'uwo muryango nyuma ya kudeta. Abantu ibihumbi bahunze amajyaruguru ya Cameroon nk'uko HCR yabivuze nyuma y'urugomo rwadutse hagati y'aborozi n'abarobyi mu kwezi gushize. Izo mpunzi ziganjemo abagore n'abana bahungiye mu gihugu gituranye Chad. Muri Maroc, Aziz Akanous, umuyobozi w'ishyaka Rassemblement National des Indépendants RNI mu magambo ahinnye, yishimiye intsinzi ya demokarasi ejo kuwa kane ubwo ishyaka rye ryatsindaga amatora y'abadepite. Ishyaka rya Kisilamu rimaze igihe ku buyobozi ryaratsinzwe bikomeye. Guverinoma ya Ethiopia ejo yavuze ko abarwanya ubutegetsi bo mu ntara ya Tigray yibasiwe n'intambara birukanywe mu ntara ya Afar. Impande zombi zitanye ba mwana mu bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe abasivili mu ntara ya Amhara. Naho muri Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yasuye leta ya Imo iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ejo kuwa kane mu ntara aho umwuka mubi w'abashaka kwitandukanya n'ibitero ku bapolisi byagiye byiyongera.